Prihvatni centar Šiđanima, poznatiji kao centar kod železničke stanice, zatvoren je u maju 2017. godine. Tadašnji resorni ministar Aleksandar Vulin je rekao da se radi o privremenom zatvaranju i da je kroz taj prihvatni centar prošlo desetine hiljada ljudi, a da su građani Šida u momentima migrantske krize pokazali humanost, mada je na momente bilo i incidentnih situacija. Ono o čemu se spekulisalo u proteklom periodu na području grada Šida, da će se prihvatni centar kod železničke stanice ponovo aktivirati, dobilo je svoj epilog. Prihvatni centar kod železničke stanice u Šidu je ponovo aktiviran. Potvrdu ove informacije dobili smo u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije, kao i od nadležnih u lokalnoj samoupravi. Oni su u proteklom periodu imali više sastanaka na kojima su, kako kažu, isključivo radi humanosti i bezbednosti, s obzirom na nailazeći hladni talas, doneli odluku da se ponovo aktivira ovaj prihvatni centar. Smanjenje temperature i dolaska zimskog perioda, migranti ne ulaze u napuštene kuće i iz tog razloga je i ovo i urađeno da imaju gde da se ogreju i da, ajde kažemo, izdrže te dane do njihovog odlaska, do njihove krajnje destinacije. Iako smo uputili molbu da snimimo migrante u ovom prihvatnom centru, do zaključenja priloga nismo dobili odobrenje. Prema podacima do kojih smo došli, tu trenutno boravi 178 lica, odnosno 49 porodica. Na naše insistiranje da u centru budu samo porodice. Znači, porodice koje su prebačene iz Principovca i Adaševaca, insistirali smo na bezbednosti, svi ostali samci kod kojih su se nekad pojavljivali problemi, svi su, ajde da kažemo, dislocirani van Šida. Trenutno na području Šida ima 950 migranata koji su u sistemu. Oni su bili smešteni u dva prihvatna centra, Adaševci i Principovac, a deo njih je sada prebačen u ponovo aktivirani centar. Ova odluka o radu centra kod železničke stanice ostaje na snazi kako bi teret krize bio ravnomerno raspoređen, poručuju nadležni.